Ngithatha leli thuba siyabingelela kakhulu ngokwisithoba abefundisi bonke, siyabingelela omama befundisi, siyabingelela i-evangelism team yonke, abazalwane bonke siyabingelela egameni likaJesu Kristu, amen. Sawubonga umusa kaNkulunkulu nasosukwini lanamhlanje nangakho konke akasasenzela kona. Kafishane ngiyafisa sibuke izwi likaNkulunkulu encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sesibili. Zenzo isahluko sesibili ivesi elilodwa, ivesi lika 36, Acts 2 verse 36. Kufundeka kanje. So let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus whom you crucified to be both Lord and Messiah. Mhlambe ke bazalwane kafishane la sifunda khona, sifunda incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo ila sithola khona ukuqala kwesizukulwane esisha esiyibandla likaNkulunkulu. Ila sithola khona ukuqala kwebandla nokwanda kwalo ibandla nokusebenza kukaMongcwele esebenza ngabapostoli. But from lapha ku chapter number 1 siyathola lapho ukuthi uNkulunkulu uyabathembisa noma uJesu uyabathembisa ukuthi abahlale belinde uMongcwele, belindele isithembiso oyothi uMongcwele esefikile bese bamukela amandla ukuthi bekwazi ukuwitnessa noma ukufakaza ngoJesu. Bazoba namandla ukuwitnessa noma amandla okufakaza ngoJesu uMongcwele esehlile. So siyathola ke lapho ku chapter number 1 ukuthi ukuze iministry uJesu ayebabizele kuyona noma ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke kwakufanele belinde beze kufika isikhathi sokuthi uMongcwele ehle uNkulunkulu azohlala ngaphakathi kubona. But if simuva siya ku chapter number 2 siyathola ku chapter number 2 ukuthi kwakade kuyisikhathi noma kuwusuku lwePentecost. Siyathola ukuthi abazalwane babekade behlangene almost 120 behlangene ekamelweni eliphezulu. Siyathola ukuthi ngalelo langa kwehla umoya kaNkulunkulu, abazalwane bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Siyathola ukuthi ngalesikhathi sebegcwalisiwe ngomoya ongcwele bakhuluma izilimi ezintsha, and siyathola ukuthi kwakhona abantu ababekade bekhona baqhamuka ey'ndaweni ezahlukeneyo bamangala kuyilona loyo amangale athi, hawu, kanti la madoda akusiwo yini amadoda aseGalile na? Pho yindaba ngibezwe ngolimi lami. Kwayilo naloyo wabezwa ngolimi lakubo, nomunye wabezwa ngolimi lwakubo. Nalokho akusivezela ukuthi lapho ngalesikhathi bekhuluma abazalwane bekhuluma ngezilimi, babekade bekhuluma ulimi oluzwakalayo, ulimi olukhulunywa ngabantu, hayi ukuthi kwakuwulimi olungakhulunywa ngabantu, kodwa kwakuwulimi olukhulunywa ngabantu. Ingakho lithi iBhayibheli babemangala ukuthi, hawu, kwenzeka kanjani ukuthi ngibezwe ngolimi lwakithi, ngibezwe ngolimi lwami. Lapha ngalesikhathi behlangene lapha kuthiwa ecisho izizwe kwakukhona nezizwe zase-Afrika zazikade nazo zikhona lapha ngosuku lwePentecost. Ngiyacabanga nabo labo bala e-Afrika babezwa baxakeka ukuthi nanku amaJuda ekhuluma ngolimi lwethu, sabezwa beministerisha ngolimi lwethu. Ilona loyo wayezwa kanjalo, nomZulu mhlambe naye kuba wayekhona wayobezwa bekhuluma
ngesizulu. So siyabona ukuthi ngaleso sikhathi uMongcwele sehlile kwabakhona ukuzwana noma kwakhona ukuthi bebezwe, kwabakhona ukuthi ilanguage ingabi inkinga kodwa bekwazi ukuzwana, ilanguage ingabi barrier. Siyabona ukuthi ngalesikhathi esehlile uMongcwele kwakade noma kwalunga enye yezinye izinto noma enye yenkinga yakuyenzeka lapha encwadini kaGenesis, ngicabanga ukuthi chapter number 11, lapho kwakhona umbhoshongo waseBhabheli ukuthi uNkulunkulu lapho ukubanqinda ukuthi bengaqhubeki nowakho umbhoshongo waseBhabheli ngoba befuna ukuzenzela bona igama esikhundleni sokudumisa uNkulunkulu, kodwa bafuna ukwakha umbhoshongo ukuze bazenzele bona igama, befuna ukulingana noNkulunkulu. uNkulunkulu wayesevele bahlukanisa, kade bekhuluma ulimi olulodwa, ulimi lingeyona inkinga, wayesebahlukanisa bakhuluma izilimi ezingafani. Laqala ilanguage lapho kuGenesis 11 yaba barrier, bathi makukhulunywa omunye ethu ukhuluma nomunye uthi awungivezele into ethize omunye angamuzwa. Sibona lapha from Genesis 11 ilanguage iqala iba barrier, kuba khona abantu ongasakwazi ukucommunicate nabo ngenxa yelanguage, ukuthi nikhuluma ama language angafani and leyo problem ibe khona kusukela lapho kuze kuzongena kwi-New Testament abantu bekhuluma ama-languages angafani. But siyathola la kuncwadi yeZezwe chapter number 2 makwehla uMongcwele ukuthi ilanguage yayibanga isaba ibarrier, kodwa bakwazi ukuthi bezwane. Kwayiloyo naloyo wakwazi ukuthi abezwe ngolimi lwakubo. But siyathola-ke masiqhubeka nawo la incwadi yeZenzo chapter number 2, siyathola ukuthi abantu babemangala kanjalo uPetro, lithi iBhayibheli abanye baze bathi hayi labantu laba badakiwe, kwakhona basho njalo esixokweni kwathiwa hayi lamadoda lawa adakiwe. Isimanga-ke ukuthi-ke noma kwakushiwo njalo kuthiwa badakiwe, uPetro akavumelananga nabo, akashongo ukuthi hayi kunjengoba nisho ngempela sidakwe ngempela. Akazange asho ukuthi hayi sidakiwe niqinisile, because bona babethi hayi badakiwe labantu, kodwa uPetro wathi ekuseli kabi labantu abaphuzile iwayini abadakiwe. Wayiphika uPetro indaba yokuthi badakiwe. Number 2, wangasho nokuthi hayi sidakwe uMongcwele. Cha, akakusho konke lokho uPetro, mhlambe abanye abantu benokusho njalo, abanye abantu benokuthi badakwe uMongcwele, okuyinto engabonakali kahle eBhayibhelini. eBhayibhelini ngayifundisileyo ukuthi abazalwane kufanele bedakwe uMongcwele, kodwa iBhayibheli lisifundisa kona, lisifundisa ukuthi abazalwane kufanele begcwaliswe ngomoya ongcwele, not ukuthi udakwe umoya ongcwele. uPetro akayi-affirm leyo nto, akasho ukuthi hayi sidakiwe ukuthi asidakiwe iwayini, sidakwe umoya ongcwele. No, uPetro akayisho yonke leyo nto. Kodwa uthini uPetro? Siyathola ukuthi uPetro wavele wasukuma, wayeseshumayela kusukela kuverse number 14 kuchapter number 2. Uyaqala-ke lapho uPetro uyashumayela, uyabachazela kuqala u-addressa lokho kudideka abakudidekayo, ngoba bayamangala bona nje beze bethi hayi mhlambe labantu badakiwe. Wayeseqala uPetro eselungisa lokho, esebachazela ngokwesiprofethi ukuthi hayi lento eniyibona yenzeka kugcwaliseka lokhaya okwashiwo umprofethi uDaniel ukuthi uNkulunkulu uyothulela umoya wakhe. Ziningi nezinye impawu akayibalayo lapho uPetro ukuthi no, lokho kwenzakalayo kugcwaliseka lesa siprofetho lesiya esasiprofethwe umprofethi uJoel. But akagcini-ke lapho uPetro, lokhu yakuthinta nje edlula, but bese eqhubeka nale ntshumayelo yakhe
akayishumayelayo lapho kusukela ko verse number 22